Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tanto ay niya mapia oras gumapia gawi si saging kay maya kapia ulan-ulan bumia kapia ader pa si tanoy saging kay Makkah Mukarramah si saging kay ulan-ulan Ramadan. Untong panaya mapia kami nito na tanwagin kay isa si kong mga pagaritan no mga ulama. Pwede ko kikadadewa ng mga ulama sa ingit tinuran no. Aging kaya pagaritano si Sheikh Magister Muhammad Ismail Lagindab na siko ditano di kangunay ko oras tano na uban nami bugay kita no mga ito mga deuwan mipantag sa giyang kay sumiyagad kita no ulan-ulan ibarat na so mga hikmah mga ungangan kini suguhon kita noron wallahu subhanahu wa ta'ala kini palibot niya kita noron na idog tanuro naging kaya oras sa tanungan tanong sa matano sa pamamakindagan kaya pagaritano si Sheikh Magister Muhammad Ismail. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa sallallahu wa sallam ala nabiyina Muhammad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balasan wallah sa mapiyagin kay bayawakan na doktor. Okay. Sabab ko kakambet oras na papakagan tanong magusto pa man na usayin tanong. Aya po gusto nang saging kaya makabenta oras naging ko tuwa mga objective aging kay kapusa Ramadan. Okay. Kay sagunan niya na so kakakernala tanoron, kakatukoy tanoron, na isa nan apakagupra ka tano kumapi adi tano di kikutan si ko panunuatan si Allah subhanahu wa ta'ala. Ay na mga ibarat yan na so Rasulullah sallallahu alaihi wasallam na isusuguyan ibarat igira pananagutok tanok walay ka pamisita tanoron kasi tanok ka din sa giyang uto akili daging utapay taw aya mapipikiro na para ame ko kalka naging utapay taw na andra ka tanong di kasaway aging utasulda walay na di tanok kile suda pata di pagilay oy nagito igira katawan tanong na mapia adita no dikikwan sa giyang utasugo no Rasulullah sallallahu alaihi wasallam nagira dita no katawan na kapakaya pa man na mananagtok tanong ay busa sabud tanong nakilit tanong nakalakan so paitaw mananagtok tanong na kumikilit tanong na sumusurong tanong sa giyang utawa sulda walay na isanan sabab po di kakaknala na raradanan na rarad o pamana dita no kakaknala si ko mga hikmaw din na mga maksid o giyang utawa suguan. Giyang kay Ramadan, ato na yung mga objective giyang kay di tanong di ka pamuasa. Okay. Na isaon pamana antap na giyang utawa tahqiqul ubudiyah. Ketantong tanong giyang utawa panunuatan. Okay, di tanong di ka turipan. Okay. So tigira na servitude. Okay. Napketanto tanong to si ko ayamanan yan na di tanong di ka pagintaw. Digo Allah ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Dainad na kung si kumaji na gusto mga manusia inunta na digo Allah na anak ko na masuswat. Okay, na tanto tanong. Ikadua objective sa giya di tanong di ka pamuasa naging utwa tahqiqut taqwa. Kedin ra katano aging utwa kalak si ko Allah subhanahu wa ta'ala balita na masangila. Digo Allah subhanahu wa ta'ala lalayo na pagkagiwag yung kaya aya ya ayyuhalladhina amanu kutiba alaykumus siyam kama kutiba alal ladina min qablikum la'allakum tattaqun. Tiyawag wallah subhanahu wa ta'ala sumya maratyaya. Na isa ko mga sahabi tingin na gira miyan ke so pananawag hay sa miya maratyaya na pamakinig nga pipya kasuguno tay sugu wallah udi na kapakaya adna pi panagilan rakatan wallah subhanahu wa ta'ala. Tigwallah heskan miya maratyaya inipaliugat rakano so kapusa sa lagi dukini paliugat non si kumyaw nanyo. Inoto la'allakum tattaqun kaangka no mabaloy amasanggilan. Mahalakan si Allah subhanahu wa ta'ala. Magita no sa pamana mga kailangan o ande man ay kakadra katanaw agiyang kay kalak sa gingay dito di ka pamuasa. Okay. Sa gingay dito di ka pamuasa, gingay kadundo ibarat iman to. Okay. Pamako pagisa na kan skano. Okay. So ngaro sa giyang otadar pa adid na pakailer kano. Okay, maginaway nga lao ta adid na pakailer ka. Bagaro ka mo ka. Napturon ka. Adiyo ko bagaro mo ka. Ino to. Naturon ka kagi pagilin ako Allah subhanahu wa ta'ala. Nagyanan idir ka tano di pang daw aging kay Ramadan. Asiko kada aging kay Ramadan na di tano pa karong dusa, di tano pa karong gelebek sa dikka suswat Allah subhanahu wa ta'ala. Kagi katawan tano apigilin tano Allah subhanahu wa ta'ala sa datar o di tano ka pa karaw mo ka si ko kadundong si ko Ramadan di tano pa karaw kuman di tano pa karaw minom kagi katawan tano apigilin tano Allah subhanahu wa ta'ala. Nagyanan di katano di pang daw agiyang kay Ramadan. Ikatlo, apad objective agiyang di tano di ka pangwasa na
maadin ra katano giyang uta paman na tarbiya giyang utuwa ke tarbiyatan no ke disiplina tano so paman na ginawa tano si kumapia paparangayan kesuti tano so paman na ginawa tano oay giyang uta hadisul qudsi di panutul no Rasulullah katero ini wallah asimia kang gulalan si Nabi tano Muhammad sallallahu alaihi wasallam kullu amal ibni adam lang wano amal narak o manusia lang wano amal umbuatan no adam narak o manusia tigwallah illa siyam inun tabusu kapusa ka fa innahu li karakak na tigwallah nagusakan pen balason ino to ni Rasulullah apa mana kita hadisul qudsi di panutun Rasulullah alangon no gelebak o buatan no adam narakyan ino ta pusa ka rakwa Allah subhanahu wa ta'ala sabab sa suka pusa na dami sa sauguna ay mana niya kapakilailain detaro sambayang nakapasimbayangan at tinasi ito nakapakilailain bagi sa kan nakapakay nakapakilailain so kapusa na di nga katawan no bedi pusa siya kito oay kita miya panutul tano paman na dami sa sauguna paman nakapakilailain kapala pala ito tubuh halos asik wallah subhanahu wa ta'ala so pataging uta hadithul qudsi فإذا كان يوم صوم أحدكم فلا يرفث ولا يصخب igira pa man na di mo sa suisar kano na diptero sa marata katero nagudimi ki papawala na masusupa ka na no tabi ko sa badr katano saging balabu saging Ramadan na miyad naging oto pa man na kapkipura ging ota mga